Vi ste zapravo u knjizi krenuli iz filmološke perspektive, odnosno... Opet smo na početku 20. stoljeća, ovoga puta s detektivkom Glorijom Scott. No animirani film našeg redateljskog dvojca pripada 21. stoljeću, pa je svakako zaslužio Oktavijana. Tvrtko Rašpulić i Matija Pisačić režirali su Pustolovine Glorije Scott u Morstvo u katedrali. Dobro večer. Čestitam vam na nagradi. Hvala. Možete li prije svega malo nam opisati kako je tekao festivalski život filma i na koji način je prezentiran publici, odnosno je li ga publika bila u prilici vidjeti s obzirom na prošlogodišnju situaciju koja još uvijek traje? Pa, festivalski život filma još uvijek traje. Sad se spremamo biti na festivalu u Tokiju, u Briselu, a od prošlogodišnjih festivala bili smo uglavnom konkurencija Nesija, Anima Festa, Motum film festivala, kratkog filma. Da, bili smo u Južnoj Koreji. Bogoti. U svakom slučaju nekih 20-ak festivala smo do sada skupilo. Tako da, mislim, pošto produkcija, odnosno ne produkcija, nego distribucija filma traje otprilike 2 godine, ja očekujem da će to onako biti čak možda blizu, ne znam, 100-tinjak festivala na kraju. To je moja onako pretpostavka. A što se tiče posjećenosti, Motum film festival koji se prikazivao po čitavoj Hrvatskoj, tamo se mogao vidjeti film uživo sa živom publikom i na Anima Festu je također bila publika gdje smo, zapravo to je praktički su 1-2 festivala na kojima smo mi sudjelovali fizički. Dobro, bili su tu i dani hrvatskog filma u Tuškancu, tamo se isto vrtio film. Tako da, zapravo u Motovunu, to je zanimljivo zato što Motovun je praktički po cijeloj Hrvatskoj ima projekcije, tako da na više mjesta u različitim gradovima u Hrvatskoj se film prikazivao. Da je to onda bila zapravo specifična situacija. Recite, s obzirom da se film temelji na književnom prijedlošku Mime Simić, koja je ujedno i ko-scenaristica, do koje mjere ste preuzeli njene motive, neke reference, a do koje mjere u filmu unosite neku vlastitu interpretativnu komponentu? Pa prvotno, to nije adaptacija ni jedne konkretne kratke priče koje je Mima napisala. Jednostavno smo mi kao tim osmislili nekakvu sasvim novu priču, ali unutar tih priča se pojavljuju motivi. To jest te priče se pojavljuju motivi koje je Mima razrađivala u tim svojim kratkim pričama. Ali kao što uvijek kad se scenarij, odnosno tekst transponira u filmsko djelo, jednostavno neke razlike postoje, nešto se doda, zato što se film primarno gradi i kroz tu nekakvu vizualnu percepciju, pa su tako nužno, nekako se tu i dogodile neke naše intervencije, ali već kod samog kreiranja likova, već onako neke situacije se postavljaju možda drugačije nego što su napisane primarno u kratkim pričama. Pa ne, s druge strane, sad, ovaj čitav film je nastajao 10 godina, to uvijek volimo spomenuti, taj mukotrpan. Kako to? Pa zato što smo počeli 2009. sa tvojim prvim skicama, trebalo je, 4 godine da uopće dobijemo sredstva i onda se produkcija rastegnula do 2020. kad smo završili film. I ispočetka smo pokušavali na bilo koji način, bilo koju Miminu priču preobličiti u scenarij. To jednostavno nije išlo. Sklapali smo priče dok ona i Jasna nisu napisali originalni scenarij koji je bio savršena polazna točka da se Matija i ja možemo nastaviti dalje igrati s njim. Matija je još nadopisao i koautor je scenarija. Tako da smo imali čito punu slobodu na dogradnje, smo imali izvrsnu polazišnu točku da možemo se igrati i sa likovima, i sa radnjom, i sa svim ostalim. Kako ste se uopće odlučili za taj predložak s obzirom? On ima određen status u društvu, ali isto na margini. To je specifična situacija, pošto smo mi u stvari angažirani od strane producentica. Ona je u stvari tražila nekakav kreativni tim koji bi to izrežirao i vizualizirao, tako da na posljedku je došla do nas dvojice. Tako da smo mi u stvari tu ušli kao u projekt koji je rađen po narudžbi. Znači, to nije baš primarno naš autorski projekt. Tako da, to je bila ta specifična situacija koja u stvari je poprilično specifična za hrvatski autorski film, jer da sam autor nije inicirao projekt pa je tražio producenta. Ovdje se to desilo obratno. Ali jeste li do koje mjere pokušavali preuzeti neku poetiku koja je u samom predlošku, odnosno dočarati je, ili ste tu više imali autorsku? Pa recimo ta
postmodernistička referentnost koja je Da. karakteristična za Mimu Simić. To se jednostavno transponiralo u niz nekakvih citata koji se dešavaju vizualno najčešće u pozadini. Znači, film je zapravo krcat raznim citatima iz popularne kulture i klasične umjetnosti. To mi se čini nekako najveća sličnost u samom pristupu pričanja priče i prezentacije same priče. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala. And terrify the powerful. I make this solemn promise, just as I live forever, I will take revenge on my hateful enemies. I will sharpen my sword and let it flash like lightning. My arrows will be dropped on enemy blood. My sword will take the flesh and the blood of the enemy. It will kill prisoners and cut off the heads of their leaders. Dobitnica Oktavijana za namjenski film surađivala je s irskim glazbenikom Glenom Hansardom, koji joj je u spotu za The Closing Door dao potpunu slobodu da vizualno interpretira pjesmu inspiriranu njegovim susretom s Leonardom Cohenom. Animatorica i ilustratorica Lucija Mrzljak krenula je na mistično putovanje potezima kistom i tušem i oduševila naše filmske kritičare. Ovih je dana otputovala u Estoniju gdje je magistrirala animaciju i u kojoj živi i radi kao redateljica i samostalna umjetnica. Zato nas je i pozdravila iz Talina. Bog, pozdrav sa sjevera iz daleke, daleke Estonije. Hvala vam na Oktavijanu, toliko sam sretna, iznenađena, počašćena, stvarno nisam očekivala tu nagradu. Trenutno sam u Talinu usred produkcije svog novog filma i radi se o koprodukciji estonskog studija Eesti Joonisfilm i zagrebačkog Adriatic Animation. Eto, mi animatori imamo tu sreću da usred pandemije naš posao i kreacija i dalje teku. Žao mi je da ne mogu biti s vama stvarno, ali u srcu sam s vama definitivno i šaljem vam velike pozdrave i hvala još jednom. Bog! Kolonelo futurista najbolji je eksperimentalni film, a Oktavijanom se kiti jedan od naših najistaknutijih multimedijskih umjetnika Vladislav Knežević. O fascinantnom filmskom hibridu s nagrađenim autorom razgovara najbolji filmski kritičar iz 2019. Strastveni filmofil, dobitnik nagrade Vladimir Vuković, Josip Grozdanić. Kao što se može pretpostaviti iz naslova filma Kolonelo futurista, on je nadahnut futurizmom, avangardnim umjetničkim pravcem s početka 20. stoljeća. Zašto futurizam? Futurizam smatram vrlo aktualnim i vrlo jednim umjetničkim pokretom iz perioda rane avangarde koja je u stvari bila strahovito značajna ne samo u kontekstu umjetničkih avangardnih pokreta, nego u stvari i dobrim dijelom je anticipirala vrijeme u kojem mi danas živimo. Po raznim parametrima. Iako je bio kontroverzan jer je naravno u nekom smislu čak u nekim aspektima inicirao fašistički pokret, postoji cijela jedna druga linija priče futurizma i umjetnika koji su djelovali pogotovo u ranim godinama, dakle govorim iza 909. 910. koja se referirala puno više na jednu liniju provokativnosti, ali i neku vrstu ezoterijskih učenja, mističkih učenja i nekih iskustava koji su bili neke vrste generatori za koncipiranje potpuno novih pogleda na umjetnost. Inače, film prati let špijunskog talijanskog balona nekoliko mjeseci prije ulaska Kraljevine Italije 1915. u Prvi svjetski rat. Taj balon nadlijeće... Fortifikacijski kompleks grada Pule. Tako je, fortifikacijski kompleks. To je jedan od najutvrđenijih zona uopće u svijetu, koja je Austro-Ugarska naravno počela graditi još negdje, referira se na cijelu situaciju povijesnu još od Viškog boja. I uglavnom, ja sam ovdje u stvari okrenuo
poziciju. Dakle, poznato je da su futuristi kao većinom vrlo mladi umjetnici u tom nekom naboju imali jedan poriv za dokazivanjem i često su se prijavljivali u taj tragični rat, u taj Prvi svjetski rat. Ja sam ovdje okrenuo tu poziciju da se u stvari radi o čovjeku koji pripada vojnom kontekstu. Dakle, on je pilot novoustanovljenih talijanskih zračnih snaga, jer u to vrijeme je bilo u stvari jako malo avijacije. Znači, i njemu se dogodi, dakle, jedan hitac koji biva ispaljen sa jedne od fortifikacija. U njemu generira jedno ekstremno stanje, jedno neobično stanje koje u njemu otvara jedan prostor u kojem on u stvari postaje umjetnik. On u stvari u filmu kao ostaje neka vrsta, on ostaje u tom propagandnom odjelu, ali jedino o čemu mašta je da sjedne u mali avion i slika slike po nebu. To je poznata praksa propagandna s početka 30. godina, koja doduše i danas postoji u Italiji, a zove se aeropitura. Formalno je riječ o eksperimentalnom filmu, no zapravo je u suštini posrijedi hibridni film, križanac animiranog, eksperimentalnog i igranog filma. Pa da, ja pokušavam postaviti nekakve nove pozicije šta znači eksperimentirati sa filmom i u tom smislu u ovom filmu on počinje kao dokumentarni, transformira se u jednu vrstu animacije objekata unutar fotografije. Postoje sekvenca apstraktne animacije i lirske animacije i cijeli film posjeduje jednu dosta preglednu narativnu liniju. Film je na talijanskom jeziku čime doprinosi autentičnosti i mislim da fuzija svih tih žanrova, to je taj u stvari pokušaj da se u stvari artikulira i formulira neka vrsta nove filmske prakse i neke vrste novih mogućih filmskih dispozitiva, odnosno kako bi filmovi mogli u nekom smislu izgledati. Decollo da Villaggio Barricata. La mia rotta è lineare in relazione all'obiettivo stabilito. La zona militare di Pola.